me chiachia papa. Na mo ho te sei. Me gidi pass obi bia ho ye. Me se me ho ye na nanu mada roma ne twede ampo mo bro nti. Enyenom me fra adwuma ba en chesa. Ba efiti enra bibi ha me pa. Na ade e ha me no. Minim se ebi a wososo. Obehunu enti ase bi wo de ha me ne mu. Ene ne wo hene. Me se afi emu ani ene ye kwa kore. Ena ye nyina ye legend. Dalumba unya ne baby koye. Me se ye nyina ye dodo na ya kanfo na api na lanso so e asantefo. Ene nti ye ni mama mle ne amane ya se bi enya se bi ebrawo. Obi film a ye faso ne ye na ye toto na chi ne kora no chi. Se abra lumba 7 ba ye no. Ye nyina me support ma me akosia sewa because of the kind of upbringing in my background, the way I me see for brain. Na papa kora ensenim nti bad time ebe wo na papa se bibeja one morning and no I felt for her. And I was part of set me the makoma nyina support until date I still support it because me want me own analogy say me so your ba and that is me perception be your ba me name kuneti akonto ye bre ene manema so I wouldn't let something like the course ni be able to me into be I wanna get fine yen nyina ye nipa obi atim making a decision so that is fine me asem we minimu pa esum pese me de mano be ko be personal affairs me too much esan say etobile bia yes why be e yanka say why be atoso na de ha me na ni me say ebra ye ni koso no abusia panyini na ko every right say ono ankasa ne fifo eno ntini e pa wo se abusia panyi ma wo man panimfo this is my problems I have all the time ansa na ebe yi obi abusia panyi no da bi e kase se fie no akonya ni fie ho a man panimfo ana wo no mu yi wo mabusia panyi nti abusia panyi wo nya autonomous bibia mo ono panimfo ene di nkita ho na mudi nkita ho wie na sipia modi abeto abusua ne nka ye anim na ukofie binumu a efie bi wo matre fie bi wo ha akonwa wo efie akonwa wo no na anu mi chechire mu enye abusua panyini ene ye yi na mama ye ohene no efie akonwa wo no ohene ne na ye tire ansa na ba ne mpanimfo ansa na abusua panyini sa na ye no se akanfo ene asantefo na wo ye rumba circumstances ya ena mo se obi ati se me individual ati se me no me de me personal feelings se me to akosia sewa because of me reason ti se me na me kasa me de me reasons ena kasa sa na obi aso o other side no e kasa within reasons ena ye exaggerate ni ye asem no basa na in a normal circumstances no abusua panyi die ohene wo fia ohene ena ye first ansa na bibia mu no ye hunu se ohene na edi hu dwumadi titiw ni nipa kese a oda abusua mu sa okay abusua panyi susu ye se ono na abusua mu de obetima de ope that is entirely up to abusua panyi it's entirely up to abusua panyi ne se obetima de ope wo de abusua my major problem is abusua panyi na ade titiru bia ma wo se ye hye ne so se enipa ne se efia entitawa ene metu makaw ewom titiru ne se onipa titiru bi se toa na busua ni mu asobia ne yonko weti ne yonko we kan yonko ye no kwabem se mpanimfo mo busua ni ebe sinkonya esinkonya akope mo se asombie beba faana ni nyina nzano a panimfo no ne busua no a omoye ma omoye nuanom ene wo faasefo no esi agina agenkyehye ewo se busua na ye yeso so emma sebi enuanom ofanom
ya broni kasa fe immediate family no they are the people to consider their proportion ansana etu anamo na mimi problem am woni saade wi sabi lumba busia no eya kwona fo abusia ni wonko a bebre abusia panyini emise abusia ni nyina ya kwona abusia no on abusia panyini no nti akwona abusia asabi e wo nsuta ewo enepa akoso de omu osunyan omu nyina wo abusia panyini ni abusia panyini efie na wonu mu acheche no emu bia wo na abusia panyini ti kase bi passe no abusia panyini na woda se efie no emu atra kopim se abusia no ano akopem baby enum a na nsia emu abusia panyini nyina beba behia na wo mo ne abusia panyini na woda wo mu nyina no edi nkita ho eno yo masem so ye ne sa so anye ne sa mimi ni mu asem moye na moye mu komenhia mo samo ba mo de fare because of say mama Nestina ekoka yurantam kese ama ye de ne kom ma sama hene ama sama hene fe asem no ama sebi o chiame kantankrache mu nyina omi involve that dey so abahene ama even ensam no akoso that dey so abahene sebi dadapa so one abusia panyin kasa no audio nyina ba abontere de wanti bi no wante kama yewura ehye wonum so munyi wonum nsa isanse fie no oyene wo fie no e wo mu se oyene no wo fie no mu no onum nyina ka jase efeku no ho na so se mo ayesam de asomdie beba na ensam ekokọ koso wo nantintafidie so kasa fini anim guase kasa no na sebi yewura kotoko hene etia jase feku ni bi so onum nyi wonum ho emfiri ho you say papa she grati interview. Amma sabi enyado na dey so abanye be kasa. Which menena kamen kasa bet obe kasa. And watch le no won ko menhia. Ma busua panyi ede sabi ensase o de kosi ewura. Na santi amamre ni asanti amane ni mu no. Abusua panyi ni edi sa tumi no okwa na aye problem. O de adenti na epase ye yan kasa disrespecting imunaki. Okwa kan Wasma who did ma Kosia say why different. Wasma who did ma odobroni different. We are facing the disrespect. Disrespect. What on? Obi mo na mo makwan mo bi. Etim disrespected. Ya him for because of Musuman. Sabi asanti amamle mo no. Abusua panyi biele ni wa. Obetimi. Ediabus wonu se me kofa dade so abahene akosimi wura yi abra wo hene wo fie ho na se wo hene kura ho dodo no a enye wo abusu abayi na ade animu na emom o hene bia wo ne mpanimfo wo ne nkonya ho ne fekuo odem ti se o hene ne ntimi a obeyi ne fekuo anase ebia de oni ho no do hene ni ho no wo se ne chidom se ne bonkum say na bakoma hene say ni jase I represent ababa bosi jase fo no so na jase fo eyi abusua no mu ni petitro a abusua panyin be kan ho bi na ya sa akodwa to a ohini bi na ni wo du ho na bia wo jase no a oye pa akoso hini jase no wo ba be si ni so wo be kodwa to a na odo waba jase fe kuonum na mo hyebere na sabi enyado mo de akoto yewrachi amen na mo de ebisa no akọ sa na eye no ye bia process ni nyina mafa so bia minimala abra onu dwuro no na me se yewura otu kwan a waba yewura mbom di ambom mu ase eni ti wonu ba ye yewura ntimi yansane eni wonu ma be nkita ho eni ti sabi enyado wonu pentukuro onu mo de ko he so mo de kosre no o mo sa do wonu ma de ko Sabi nya afe no bia be kire bibiem eno ena entin koda na de ba ko ne se ye asanti amamnum so odehye yo ye dehye na nipa titiri bi kura firi mu a ena ntinta pidi nti obetimi ate se ene blogger se fo ka ai na apostles ko yesa fo firim ene wo betititi bi so na so asanti amamnum ye tikura ye nte wo ye
Santinia, no, this year or Tessa Wua. Or Betty said, Bia, Kalumba Uye, and Nam said ye were born home de diama. A Kamai, Yakasa, what projected. After any day, and no man who do what to Nyansa woman, as if ye, Kotokohine, and your papa be or to manwa, in Jumda. And call one idiot. And call one idiot. And it's not a quabia that was on with me. I co fam penny for so I cost a yura. Naka yura two be not in the munyam. A talumba yechi. A quabia no I see no. A sans a sabia lumba or bomodiama santamine. It's naka a quabia no. Naka quabia name. So I see you would a year to say, this is your bloggers if one hekeka. Say lumba woo, ebia said your bloggers for your money man and no and nan and koda. Na bibi ba say na ahemfu bam na afe ne kanya kana na koto sembem ne kanya kana na busua no kura etu agina na mo hyeda mo pesa mo de ye wura lumba yia abusua de begina bod pa koso hene na mo busuafo anu ye mo madwuma mo wie no mo pesa mo de aresrede ekopa ye wura ni monyam sebi anya do ade beta ne nana no achi no ye wura betu obi ko betimi atu kumase abempofo ni bi emoma abisanai na no yan kotra television so nko ananso date time enya billboard for date ni time no am boss wie na yakosi ye wura yi akoma invitation okwa kan wanya problem e disrespect bibi say wura na edi kan invitation asa invitation no kura babontene ye yi wura special invitation sabi enya do didwa toa and pentu say enan yo say numo say nsi o na de ko sa osrada na abetumi bu omu ade de akosa munyam say yura ma sabi obi emna me na yenye billboard nwie sisi abontene ti o ancha time abeye yie no ancha location kwotna TV station UTV ne moni adade enchire mu say yie no de eba so tinchina eba so na eyebe yesa akoba nhia wo ba nanso nkora kitinkiti nyina ate awie no eni monyam no wahene fa bibo sisi abonti date boso ansa na akobo yewura mane akoyi bachi yewura asante for anti some disrespect we ni eso so me dey make asa sane obi a wona gye no enko ne sa nemom ye besra mpanimfo me asem we every bra medema no tumba kumienu ewo tiwa platform so me hu say the way omo person mo drag asem no meja asem de kan meja kan until abusia panyini which is my major problem because ota amamna ni amane and I bra see be menchini ma na hu amamna ni amane na the unity odo ebuo e dia baba mpanimfo bi se no mpanimfo bi esa amamna ni amane no e basa na ya rehosem titiru ni se wonim so koka enkoye obi de abusua panyini wonye tim odo broni na onye tim akosua se oye abusua panyini oye middle person wo abusua panyini wo so hu amamna ni amane eti so otia no a ese so obi mane hu so otia no because ebi kwa na so ayeche na na adimpo ni ho se amamna ni amane no ebia etochema eni to obi tire no a boni bi enim as long as say enkoye say wo be disrespect no na obedi na tem no sa wo tire no sa de na oye no nya boni bi eni e san say ye amamna ni amane enye ono nko ne de a ana yewura enene mo tima odobro ni to akosia sewa mo kasa na mo de yewura bam me pmachewo yewura otufo se tunya me kese ya bebi opim so kotoko hene ma me ka wasempa ne onyama fe onyama ukuru mo ahemfo amayin nyoma fe no mensia enye ho ana mo de ye invitations ko ote ana obi wu anya ho ana ye di obi a owu wasem ho sabi yewura wodi na mahena sem ene nkonwa ya mahena nkonwa ne abemponsem a ebetimi aketi problem ade ato ho lumba ne hene nana pa akoso hene onfa bibi biara metu ni wura ni mu pa akoso hene enfa bibi biara metu wo mebo na busu apanyini ko du enfa fa aja aseso
Any yakas ye tunu no so on tuna yen kurobo. Ebi si. Eti mu amuye mu program an mako fa bi. Our Supreme Imperial Royal Majesty 247 tunyam kese. Na me na beto ene yedi manhia hu nwammo. Ene yedi manhia hemfo. Da bia ka chem se manhia ni ahemfo bia o manhia. Ye wura ba ko pe. Sabi anyado. Ye wura ye ba ko pe. Obia sa ma hene wona hemfie. Jase hene wona hemfie. Obia wona hemfie. Dade yeso aba hene wona hemfie. Akom hene asafo hene wona hemfie. Asam hene wona hemfie. Sadase tuntina so amokom obia wona hemfie. Tafo obia wona hemfie. Eniti menhia enye ye ni ahemfo bia la ka sabi kotoko hene. Ono nko na menhia na hemfie. Na ye mom sa esese edi asantema nkita wodia. Amani amanama nyina mu ahemfo. Ene abrempon aya aman hyiamu ye behyiam. Ye behyiam. Enti mu a no ba se maba na wo pesa mo disrespect ato manhia di hu no. Sister brother ebetimi abase sabi anyado mu wo ho akade mu musika. Mutimi dressi ye mutimi to ade papa ade ye mo ho esere ye mu bi. Na so ya ma mo kwan. Yen ka say because of say ye nyo bia ye ni ye ho akade ye hu finti e beka mo be di attempt ye be mi ano so bi anya santini beka ni respond na e dent na wa santini wo ye the same thing to respond na say ye hypocrite ye nya atwomfo lumba busua panyini ni lumba sabi pa koso ni suta hene ensuta lumba na hini no ana woni bi busa wo say ekwa beso ene ensuta hene ni pa koso hene eme bo busua panyini ko du Anfrantre jase feko na nkrobo bia mam busua panyini beta bonche no wo se won wo kan tam de atopa koso hene so won mo fa mo so o mun timi fa mo so e de ti no so ye se busua panyini no wo to amamla ni amade o mun fa sabi anyado so won no busua panyini timi kai wurantam de gu pa koso hene so ade ti no mo tutu amana no mi ente se e de no mu di si o mun fa mo so na kasabi amma feko jase feko num na se bonkro na no anya he na mo de be boso ani ewrate ami ama nkwa ama mo de aboso mo nya emu saa na mo to na mo fa yewura picture na yewura tu na yewura ese na yewura asem yelumba yeje. This is the warning. Many ya minyobia me misuai asante for men nyina me na me ni akade na minim dresse na so say ye me misuai me mo bi kwan ama no disrespect me hia e dey ti na what am come anutum say me nua no said intentionally and disrespect me hia disrespect ati ameka ho I dey ti na what am come anutum na say me nya achim enti brother and sisters fo a mo sori a ye nyina na yakoye ntokwa hweso na officer asema obeka ebeto the proper organization institution for asum na asem no de okoto there is the right thing must be done na nye yewura na yelumba yi pa koso yene te ho ye de how many times for pa koso yene di su ta yene wo to ye de u ka se yewura wa fa no no anade na mo dwene na me pacho mewie mutimtim ahodo no a mo so bia ma fa yewura ebusia panyini o ye panyini mo na mo mani pabufu menkora mu ade no edebenti na wo ho wo da busuam me ba cho busuam yewura na de usi busuam panyini wo ho kwan waso afram eso a kire yewura da waso hweba mu bai ana waso mpompo so mu pen ade afuna na wo so ya wodi eso a kire yewura abusuam panyini mameka samchirawo ebeba se wiase ayefo internet ayefo ti mo panifo nyina ne moto amamna ni amane na enkrasa yesa sabi enyado enkra achi ayechia no ebia na monam so na mo yebie na so sabi enyado sabi abrawo na kakora na sabi opanyini so mu chia ne kwa onfa so no wantie na mo nti na sabi nyakora amomu na be kire panyini se wana mo ti eti panyini shampa bo ne ye nentene na so ne dia ba no dia be wi ano no abuso bayi wonso afram anfa nso ankyere yewura wonfa he ban so apen
ena wo fa pompon so enso apen ye wura na ma hene wo nka ho bi na bere ponfo wo nka ho bi wo ye pa koso hene fie ebusu apen munya very careful say busu apen wo busu afo na akwa press conference o mbetu ade so ene wo mun dili so so ye so busu afo no o mun nkodo o mbetimi di abo e wo pa koso hene nim na se bia bonkro amaye tu ade so pa koso hene nim a wo busu ya pa koso wote hwe ye no akota na bia koso bia timi ntumi age sante asate ro nim wan any disrespect bebrebe sa no wo ye edi a class na wo asante hene mu ye asante ne age asante ne betu age so wo hene se bia nya do se bia wo hene besai na wadi akire abeka so betu na futupa na ni o hene no wo ntu na futupa ne ye wura pam o hene na o pam oni ne nyina na mokọ woni wo right so jaba bi bi wa no kra ka se ye wura na betimi etu ade so esa se ye wura onfa hu si ade so no otu ade so enye obi afa ni se bia nya rekotoko hene mo na mamma nipa hunu bi ni nipa bi asabi on sem fata bi na oto no wakasa te se de se bi oni nipa titu bi yepe eye muntia esa se bu ni ani dia wasa mo de ma se bi anya do se amamle ni amane no makonkon mo ho enenne na se bi se mo kuntoko wa wie no bi en ho sa fi de oba be kwa sante ko ye bebe esa se dia koso nyina esa mo na mo twato esa no enemo na mo twa sana to disrespect e koso nyina mo na mo twato mo na mo twa sa we yato na kamoma yei yemum yemu amamela ni amane na kire do obi kura sebie epese o ye bibia wonye ye nwasema nka ye betimi akoye ntoko o na soso ye fa buo ma amamela ni amane enna no obi akofo tumfo no na to na lumba busu apanyi ye wura de lumba mi busa wasemo me kanti o se me no kontokwa bet mi busa ye mu bi asem lumba busu apanyi ni waso afrabe mu no soso a kire ye wura ana na busu ya na ne ye busu apanyi ni ana ye wura ana tulumba busu apanyi ni ukota ba bi se otumfo nkwa de betime tu ade so papa se mo somoni enso ade anya kotoko hena ye mfie anya kotoko hena boboa no anya kotoko hene na mamle na mane ye ene ka ne ka besi because obi meye bi ni e beka e de eti na mo de mo ya tese akwa etimisam tukwa ba busu apanyi di obi so hom ukọbọ aye odobro ni obi so hom ukọba akosi ase wode obi so hom aso mo kama ase body asante amamre ni amane na mudi chichi fom ye nyina obi a wode support o na so abasa sabi anya do asante amamre ni amane de obi ro be mo obi kwan amane tietia so because it's getting too much no matter how much I'm trust me come on to but this is too much. I didn't find the bush of pen, so a friend was actually you. I could never hear about my war. And all you hear bush of penny. Oh, yeah, oh, yeah, Sabia Nado. I could draw for no company. I could draw for no Sabi. I took you now, Chebuana. I was saying, Abramai, and now say, I never say money. Not penny moon. What was here, Pacos Obusia? Ensuta he no mo ko du nkyere pa akoso yin fa ko du man wona wo so waka atem gu so e meduru manhia so besa wo so no hutamo a santam no aka gu so nim se nya ne kro mo fa mra na enye mu ade no fa mo so on fa mo so ade hu ko e be fa so bonkuro eza so waka magana fo nyina te se waka atem gu so ti pa akoso ne with all the respect wo so yesa bu so apanyin tam a waka gu so obi atimi tietia yi wura ntam so Anya mo be say. Pakoso se bi ne ka say say. Enkro se ne se pakoso ase. Ye wura be hin ko tim tietie ye wura ntam kese so. Ye wura mampo hene brekum o mu tim tietie ye wura ntam kese so. Ade ti ne kro ti se pakoso obrempo keke tietie ye wura ntam kese so. Ne ya to ne ye. Abusia panyi na kan. Wa ko dira ba bia kanya so onkan. Baby be do be oka. So sister be the mama China said one why. Was so near the park was swinging it. Was so mammy or him. Was what can't tell me to someone this year. Now Mujina ho. What's so say? O be pet. You're a pet him and a D. Ni moja na kwa said pet.
ni moja no a enti mo fantam ne mra na se ba ko sen yeso ho dodo entam ne anye mu ade a ho ntɔ o se he mu ade e da se bebo munkuro anase se bia nya do se bia bra wo de bebo so ni ahwehwem ni na yewura atu ne nan tia so because ultimate tina obi di sikonya so ni enka yewura ntam mu so na on tra on entra ntam de so na bu sia pentu ha no aka oduru ha no aka ti se bia nya do obi atimi ka yewura ntam ade ni a chirinchirima eni ti pa ko so nyine would all due respect fantam ni bra so susu ye so de sia fa bra na yewura nyimu anya wontam wanka wontam o ka yewura ntam. You see near me koso ne patantanta sa o asante fo mesramo momo ye ni na wo na sabi yanko emfa me yamamre ne yamane ena asante memu nipa sabi na mamre na mane ehia no ha sabi brebi ba na sabi technology o na ntese no bibia akonanim bibia be koso akonanim de be se de be gina ti dua wo no bon ho ban eti mesramo ni die kwaso wo konya bia obi akantam ye wurantam no wanka mo amontam mo wo montam mo nkrofo so de o wonka montam e de ti no mo kam ye wurantam ye wuramba to me bo odi ambo mo se e de ti no mo ka ye wurantam na mo tena so chese mo bebre mo nya de che ana mo ni mo sabi nya mo mpani nsem e de ti wo be fa ye wurantam bia ne ntam de be nyaw e be nyaw na nanum tumi mu wo be fa ye wurantam atena so be nyaw esa santam no nyawo dia tosu mienu abusia panyini yesra woni die kwaso ye wura mfa winsi abusia panyini pa koso hene ne na busia na ho right so mutu ne panifo ye wura wonimu babia ye wura pam pa koso hene na wo fu sa wo mamu antuntu fo pa wo ka wonimu eti me ko jira babia wo ka se this o tu for betimento ade so sa who are you abusia panyini sa wo ye wan wo ye wura mayene ana ne brepom e kuro be ne wura pon ma wo akonya be ne wura ase ama wo ha wo ye wura ti ame wo ye wan ye wura ja so kan obi ye wura kontiri wo kan obi ni chodo mom ni bonkum ni fa kan obi ma wo de wo kan obi ade ye wura aye na wo kan obi a wo se agi se ye wura ha anko bia fo no ka hu bi unka ye wura bibia hu bi etija ye wura dimbo na nko omu ni mama mna ne amane no omu soso nya ye wura dimbo isa sasa bi nye wura wonimu ba bia mo se ba mutiti internet samo ka esere na wo na otumfo ene ye dimension ta se esere kura na iminu miere na nya ma me mpanimfo ene 37 years no o banana etubaye na we nmu nzi 37 years ne banana no bebre ti be na nim gwaze wensi sa santini akura betra bonti se lumba bu chapanyi ana e otumfo na lumba yie no majesty mbra yewra na sin numba ebusua hunkonya as long as se bia nyare se bia abusua chapanyi atototo no na busua fie no onya ne meye no abusua chapanyi should know better it is so obi person otu abusua chapanyi na pa ko so yin wo ho unless onya de che se de wakant maguru so no it is amoya mo press conference o mfie won so no pa ko so abusua no o mu kokoye meeting no wo mu se bia nyare se bia brawo yewra na musini bisim. What is all this? Eti, with all due respect, me, I am a great fan of Akosia Sewa. Baby, I am draggy at any secron. Yaweya. Akrabia cross, sorry, I'm o Eura, Eura money these are Kotoko here, your money these are. The Bibintia and Moon Union, I said, Yado. And Chilima said, Yado said, Yabrian. And I want to near way ready, want to near way ready. One yam was someone, Mommy, Minu Munin, I have some kayatam, oh, internet and so. Oh, be a young ready more. And I said, Yana, mention, he'll be a him for you. To know he'll be a problem, a corner him, Fianabona him feeding. Yewura, or Yewura. Oh, baby, I know, betty me, I ain't some who be a dear Yewura. A bit to me see. A bit to me see you. Sanatie ebitimisi esasa sana na no de amaye yewura wono ne wono
Ye bibia ye fi ba na edi ba mu eno no bore na dia maye yesu ye de eno no asante mamu nyina ye wura ba ko pe etu nya wasem a mo hweso na monka na sabi enya do woni mpani sem a sabi enkonko company sem ye wura woni lumba fie sabi no lumba fie akonya ye wura wonsi o na busua na esi ne na ba abisai ofata se ye wura kra beka so mpene obi adidie so age se sabi enya do ya bo no kodu ana won fata anya ba semni. And you will all do respect. I respect all of you sincerely. But in terms of us anti-Sam, it's true. And you would have. And dear, my sister, my brother, it is so kumikane. Because me need to be baby come, me baby in and now they all coming you know. It is getting too much. And I beg you platform where so near you. This is a warning. I don't know where sir. Abusia pay to turn near me ya kalumba ye kabe krabe. Obia na busia sem. One na busia for na enya. Omu yosu ni o masem. Eni e wura sem. Eno ti na sabia nya sabia en panyi kasa emu no. Ye wura hu so onu mu ni mama mla ni amane. Che no wanti fo mama we wonu because e ya mobusia sem. Se eni ma toto ye na kasa sie no ko ye a. Eni na ni monyam wo maso die wo mu. Mo betima be sere ni monyam. Awa manhia ama yewura sebi watu na brempo bia be shanai ama bibia ye kama sai de kodo agima de ye kodo agima ono so sebi wonu ya dishio na na prempe enkrofo ni bi no wonu eba ye omo de buoni asundie mu kwa datwa hemfo ko se yewura de wosoma obi ma de munyam kota chire sana na saf kantan kanso na busia odi buo bibia busia panyin obia woti ne manu no kura bibi wono eba ba ko pe bi ma bio enti sasumdie ne bekoto oten yewura bema na brepofo bi akọ na ona kwa akọhye animonyam na efefefe sabi enya bi yewura woni obi fie yi onye funra contractor onye funra moye munya pade won kana wie sisi mada won kana wie buwu ana ya pega mo na edim obda ye anya sa ba this time wo ebesie mu ho what sabi enya political asante enye burial ground enye be ya ahoso eho mo de japade ni bi be eye intiminian with all due respect I thank you very much. I was so devastated with this pending attitude. Ubejuru baby na wa unua mo odo wo mo. Unua mo o munni mama mena ne amane ne ye bokotoko hinidi. Na kasa bi enya de nya bibi na internet na bibi na woto iPhone so. And wato credit na wo so tokorobu na wo ye wo kan se mu na. Wo aba ma ya mu ko jina mehia. Why? Na mo keke ka mo nsem no. It's your sister and brother. Ye nyina ye movement. Obia odo no. Obia odo penase. Better back to konyina some dia. Or die be die. I swear to God. Because minim ni enti also back to konyini di. Ko obusa nana nchom penisem. Why? Aha, unima bisa. E moko to konyini di wo. In some tantata rumbio. We have had enough. And that is the fact. Epacho medase. Nyame nhyira obia na nyame yadomo ebe be kasa mpese be de bia because e bia de mekan am obi ebuofu timpese be de bia ntimi phobia nti maye nyina ye mfa de nubu e ma ya mamre ene ya mane mesremo anya sadachi e bebro ena ye tiwo kura sabia nya ado sabia braw ye betu bi mponi ye de eti yo yensomiye yensuani ye na mpanyini ho ya ma ye yie na ye bi ato aso mom ye ni sabi dodo ka bi achi eni ntinta fidie ni padodo obehwe wonti ni sika abenya nti sabi enya de sabi abra na ya kanfo pobia na ya kanfo amani ana mpaso me na wo so wo wi asa na ni kro no ana kwa kotra be dwom wase wo ni pamani abra bono no wo ye meye yi ai bo dimpa sa na tie timpanyisi dimpa yesere amunya de and I mean, I said it before, but you followers almost 95 follow almost best 500 net. May you want in a film. I don't care. May you want in a film because I talk like that be
me sa ne man me pe me yi wo mu nyina afiri an me yi wo sa me pe like pa na better be su dia na me like me de kotomiani ana se me de koya japade me nim fa so so me nim fa so de me nim an se ma so life na me kan de ehia me na menya anuanu momutie na obi be comment na me hunu me kan me wie na me address issue ni wie na ko nipa me unity mu amenim se ma ya de papa sa like na be like me nim fa so bi also o kwase na be tura ma me hia because me kwase me de chen enye bini minye bini ntimi me hia kwase no enti me nim ade kora me hia firi obi wa I want to say me said obi ade na nya mitimi ko obi ya mitimi nka na bi mi ya wi ti ma yi wo mu nyina wo de come followers o man follow ma yi wo mu nyina almost 500 plus aka be 150 plus ma yi ni pa be na film because me pe problem wo me sa no me pe problem ba ko si me pe de bi ya o ma blabo me da say na me share obi biara o mo obi biara ho de mo ma bye.